ngo ninurire imodoka. Mvuye ku ishuri ikintu nari mfite uniform n'agashati gashaje nahinduriye iswa. Nahinduriye ikuru babankuramo ngurishura atazo mfite. None ndawishurira imbere ngo uravamo. Mbahaga nimero za mwene data ni mumuhamagare. Bankuyemwe bage kunyicara kumuhanda. Ubararya bakatwima ugira ngo iwacu turi bukugwana kubera iki? Sa amashanyarazi twabuze. Iyo gisegeta duha amashanyarazi n'umuhanda tuba tuhatumugwanya. Ubu nyine akaduha amahoro akadushira gutu umuhanda agakuta umuhanda kaziba. Agakuta umuhanda kaziba ni Bukavu ukarenga neza mu Gitumba. Yarangiza akamakubita itara kurindi akarehuza hari n'inka zikazota amashanyarazi. Tuba turirimba ni heri kubona wandugu nje ya Kisegeti n'Imana. Nta kibazo dufite nyina. Ariko atwimye amahoro atwimye ku ifaranga z'igihugu tuha dutangaho natwe turebaho. Ndakurahiye kumva zarya turi hanze twese tuzosubirayo. Imyaka 100 izoshira tugigeretse gutya neza kuzageza amahoro tuyabonye natwe. Nushika indege nje nzakomeza ninzishika umuhungu wanje akomeza ko ndamufite ndi mukumubwira amakuru ya Gisege. Ndakurahiye yigeze gusenga isengesho baza barivuga ariko ntibaristiza risobanuka neza. Bakavuga ngo yari arwaye ngo ijisho rye ryari umuturi ngo none abwira Imana ngo higisha kwagira gute kwingora ngo Imana iramubwira ngo ubuntu bwawe bugize gute. Bwana asiwe sana kubwiriza tukaririmba ubuntu bw'Imana bugize gute. Bwana asiwe sana bwiro muri kumwe ngo ubuntu bw'Imana buraduhagije. Ubuntu bw'Imana ukumeze nukusa no buntu bw'iki. Bwana asiwe sana. Ndoje kuvuga ngatinda ariko reka nsome ijambo ry'Imana mbone kuvuga ikiri ku mutima. Igitabo cy'Abaroma gice cya 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Igice cy'Abaroma cya 12 umurongo wa 12 n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Murongo wa kabiri. Kandi ntimwishushanye n'abiki gihe ahubwo muhinduke rwose. Ndagera subira kuri ako karongo niko ndibuvugeho cyane. Kandi ntimwishushanye n'abiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe sana. Sinsoma handi naho ngaho. Shimira Imana ko nongeye kubabona. Namba munezere nkuko nezerewe kwa maturangiza amateraniro tugataha. Kandi imitima yacu ntihagira umuntu kwazika tukaba tugubwa neza. Bwana asifiwe sana. Nimetosheka kabisa. Nababonye numva ngize gute naneze. Muvuge ngo amen. Ibindi byose bigenda byiyongera kuri ibyo. Umuririmbyi yavuze ngo ni heri kuona wandugu. Bwana asifiwe. Semeni amen. Gusa kuona wandugu mu Cyongereza bagira ijambo ryiza bazavuga it is enough. Birahagije. Kubona bene data bakiri muri Yesu Kristo bagikomeye muri uru rugenzi turimo twurira indege tugaspendinga million of shillings, thousand of dollars. Takindi kitujanye ari ugushaka Imana gusa joy. Nta muntu tugiye kuramukanya gusa kubw'imitima ifite yuzuye urukundo n'ubuntu bw'Imana. Timwavuga ngo amena. Nigeze kubera nanezerewe cyane ndavuga ijambo ry'Imana ariko mbaho n'ubuhamya kandi ruba bwinshi mu byihanganira kuri ijambo ry'Imana ndarivuga. Umuzungu yaje kundeba muri biro yanje muri Indianapolis kandi w'inshuti yanje magara angenderera n'urukundo rwiza kandi unkunda pe. Arambwira ngo uzageza ryari ngo kuba pastor w'abarefugee bataguhemba uzuvuga Icyongereza n'Igifaransa n'Igiswahili
uri umutranslator. Are you crazy? How long you will serve these people? Uhawe ubyara abana ufite umugore agomba gushopinga akambara isheneti nk'abandi bamara aba bantu ntibaguhembe. Tinshaka akazi sino gakora sinobona pastor w'iryo kanisa none ganje kishuti bagara nazanye message ivuye ku mutima wanje y'urukundo bati ngushakira kandi kazi irindi kanisa giza rizaguhemba ugende. Bwana siwe sana. Kandi uwo yaje ari uwa kabiri. Uwa mbere yanzaniye application ashakira kanisa Wisconsin rimwe abandi 3,000 bangenera umushahara na allowance babwiraga abapasiteri muri Amerika abantu bafite amakanisa bayo allowance n'ukuriha inzu no kuriha imodoka yawe na insurance n'umuriro n'amazi. Iyo si salaire iyo bayita ngo ni allowance money na amafaranga yo kuriha amabiri ntabwo ari ayawe. Umushahara wawe wa 2,500 cyangwa 3,500 6,7 nayo kwienjoyinga n'umugore mukaje kuri beach ntabwo ari muri allowance. Ndamubwira ngo ya ndabandemera ngo reka nje gusenga numva yazanye igitekerezo cyiza ngo napurika Imana irambwira ngo ya uwo simutindaho haza uwa kabiri. Rero igisubizo namuhaye nicyo ngiye kubabwira. Iwe sinasenze kuko nari mfite igisubizo Imana yampaye. Ndamubwira ngo ngiye kukubwira icyo ngiye kukubwira hano mwisi tukiri kumwe je nawe muri iri kanisa ry'abarefuje Imana izangirira neza. Timwavuga ngo amena. Tukaturebana nje nawe utarafa nanje ntarafa Imana datarurema paye nkorera akazi nkarara ku shifti narangiza nkaja mu ikanisa kubwiriza shonje narushe kaja gusura umuntu nanatinda karakara data wo mwijuru mpaye nkorera Imana data nukuri kw'Imana nje nawe izangirira neza kuko biranditse sinje ubivuze. Yesu yaravuze ngo abankoreye bose bakankurikira ngo nzobakubira 100. Ni musinga waryanditse no yarabeshe. Timwavuga ngo amena. Ndamubwira ngo reka tuzemere ishobora kutabikora ishobora kutangirira neza ariko ndakurahiye nitugera mu ijuru zaba general izangirira neza hano. Ni Shedrake na Meshake na Nebukadineza bavuze gute ngo iyo Mana yacu ishobora kura gute kudukiza ngo ariko naho nta mpamvu nimwe yatuma duhinduka. Ndabyemera ishobora kungirira neza ariko nitanangirira neza hano icyo nizere cyo nzagera mu ijuru. Ningera mu ijuru ntabwo no bakapara ntabwo yonshira muri barushati narayikoreye amanywa nijoro karara ngenda nkaruha ngasiga abana banje bakaburu bareba ngo ndi mu ikanisa kazunguruka umugore agahangayika ngo ndi mu makanisa pa nkoresha umusarere yanje n'uyu mugore numara Imana yaminte kujya ngishiko cy'igitoke. No kure iyo Mana twakoreye vraiment ndakurahi ushira hanga nanshira tuzareba. Hari abantu bazabona gukorera Imana bagasanga aho baje gukorera Imana babuze ibindi bakora cyangwa bagakorera Imana bahabona ariyo option inavuga gute tayandi mahitamo papa ninde ubivuze neza tayandi oya twe ntabwo ari option. Nasiza akazi kakoreye umugore n'ibiki bararushe urabisize byose abantu babavunika hari ibindi babiguha amafaranga. Iyo uri ibidege brega babwira bakuru katwe iyo uri indege ukabona ngo ngiye mwivuga butumwa fata tike nari mfite gajya nakoreye kagura tike indege 1,000 kirenga wa mushahara nari guhembwa nawo ukagenda. Nukuvuga ngo ndaspendinga double ndaspendinga muyo nakoreye nimara naharya nari guhembwa ku kwezi simple ukiyo Mana urumva atari sacrifice murumva iyo Mana yo ceceka. Bwana siwe sana. Ndamubwira ngo nukuri dushira iyi Mana aha tukiri mwisije nawe Imana izangirira neza. Ejo uri twarahoye akazabwira kwese wizi ndego uzahurira kuko ifaranga he. Bwana siwe sana. Mana nategereje gusingira icyo wambwiye ikeshi nakumvise umutima wanjye. Bwana siwe sana. Ariko abantu baje mu bitu batahawe
nukuri kw'Imana nabuze usirimbuka ubona birakugoye uzocuruza amandazi uko Imana kwamigwera mu mugisha uzokuri ikintu uzujamwo ukumva wogifira nubwo gatipira rero turuka hariya igihugu cyo hejuru kiri wawe wazuka kiri wawe ta bintu byo kujamwo hawujenjeka ubembereza ushakisha ngo namba byokunda kaka kanyoni ngo karetse kunzira ngo namba nzapfa ngo namba nzakira ngo simbizi ngo ntangiye kanisa ngo nirishira ngo ndabizi ngo nirikunda notangizira rigashira ngaje gutangira irindi kuko ndumva mbirimwe ari Imana yagize gute yabibama tukaje mu bintu awushakisha wakomeye yo Mana yacu amashumeshi namba hari cyo wavuganye n'Imana ukomeze Bwana asifiwe sana. Shimye Imana ko nabonye Joyce uyu ni inshuti yanjye mu bintu bimwe Imana isohoje mu masezerano yaduhaye. Bwana asifiwe sana. Nuko Joyce yicaye muri kanisa nimukomere iyo Mana yacu amashumeshi nandezerewe ndavuga ngo icyari kunezeza nkumva ndahesekeshe kabwira Imana ngo urakoze iyaba nka Diadoni yari yicaye hano na Samuel tugasora mu mateka nare kuvuga ngo hari icyo wavuze n'urakso. Bwana asifiwe sana. Kuko Joyce turaziranye apana ingi uzo kumenyana gutyo kuko yavukiye Uganda nanje vukira Murenge turaziranye byo gukorera Imana mu bukene mu munezero mu byishimo mu masezerano mu rugendo rw'ivuga butumwa bw'inzara n'ubukene. Bwana asifiwe sana. Ni ku Imana izikora none dore Imana yaje hano mu ndege timwakobira Imana yacu amashimwe. Bwana asifiwe sana. Iya ni umubyeyi afite abana n'umugabo iyo ababyari bishobotse ngo akore nk'umusitari ahere hano ahere Gitengera akubite Kayore arangirize Gasarane abone gusubirayo mu mwumve mwese arapakiye agiye kumara imyaka myinshi atagenda yicaye mu rugo rumubyeyi. Bwana asifiwe. Arapakiye afite udufuka kandi wakenera kumva Joyce neza tukamwumvira hano ntazavuga uzagende mwicare muri babiri mwembe akubwira ubuhamya uko Imana izihamagara umuntu n'ukuntu umuntu azayitanga mu muhamagaro w'Imana. Hari icyo namwigiyeho ni intwari kazi y'Imana mu gihe ciwe hari byinshi yakijije n'ibyo yahinduye. Bwana asifiwe sana. Nimumpera amashimeshi. Agira umushuti we bagendanye witwa Alisa nawe bazungurutse u Rwanda rwose ubutaha nawe zaza. Bwana asifiwe sana. Twakoranye ivuga butumwa bene da kandi ariko Imana ibintu izikora dufite inzara n'amahuzu make ariko ntitugira isoni kandi yandi tukama dukomeza gucya amahuzu yashaje umwuka w'Imana ubu nyine umuntu asigaye akagira nk'isoni zo kuvuga ngo abantu bamushakire tike ukamubwira pastor ngo naje ariko nta cyangwa umunsi umwe yarambamagaye ngo nize ubwo ngo nje mu Mutara iwe na Alisa nundi mwene data watashe ngo ni Claude barambwira ngo hari amapepa ari mu Mutara tugomba gusengera ukana umwuka ababwiye ngo nje uza ngo ni nurira imodoka mvuye ku ishuri ikintu nari mfite uniform n'agashati gashaje nahinduriye iswa nahinduriye ikuru namangende Nyabugogo ndicara mu ibisi kufite ifaranga ngo cyo guruka gwa Gitima bankuramo ngwishura tazo mfite none ndawishurira imbere ngo uravamo mbahaga nimero za mwene data ni mu muhamagare bankuyemwe bage kunyicara kumuhanda ndabwo Imana iranyishura nitugera Nyagatare. Bwana asifiwe sana. Imana igira neza bari bankuremwe gwa Gitima neza ngo ndishura ngo ndasigara mu muhanda yeme nta faraga afite ariko nigera Nyagatare zirabona hari icyo Imana yavuze nitugera Nyagatare. Abanebwe ntibaza bumva ifaranga. Bwana asifiwe sana. Ndagenda ngo mpashike nsanga Joyce na Alisa barantegereje sinzi aho naho bakubuye ifaranga aho baciye uko gatwara twabuzanga yeme nkamagana n'abaratatu nukuri kibara sinzi ko barageze 500 y'amanyarwanda tagi ihumbi cyari kirimo hari kera 2003 kuva Nyagatare Kigali urenga Nyagatare yari nkamagana 4 guca magana tabu nenga magana 3
twayabuze twese abagaba ngo Imana yavuze ngo twebwe ivuga butumwa n'ukuri kw'Imana 500 y'amanyarwanda ngo muzayabone. Bwana asiwe sana. Ariko Imana ikavuga ngo izatugirira neza. Ukundi yagize neza ntimwayiha amashi yo Imana data irakagira neza. Bwana asiwe sana. Isi Imana idushakaho ni kimwe gusa n'ukuyimenya bene da. N'ukuyimenya naho ibindi byo byose nibihambirano nibishwekano gusa kubishira hamwe ibindi byose n'ubusa. Wa muririmbyi yaravuze ngo yote ni bure bila utakatifu. Bwana asiwe sana. Maandiko yanasema tumuige Yesu. Icho dusabwa ni kimwe gusa n'ugukunda Imana data. Paulo yandikira Abaroma iri jambo arababwira ngo icyo mbasaba ni kimwe ngo nuko muhinduka rwose mugize imitima misha. Hejuru yaravuze ngo ndabinginga bene data ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ngo niko kuyikorera kwanyu kugize gute gukwiriye. Icyo Imana idusaba nuko twitanga mu Mana. Ndavuga guhinduka gutatu. Umuntu agira ibice bitatu. Umuntu agira igice cy'umubiri, akagira igice cy'ubugingo, agira n'igice cy'umwuka. Aribyo twita igice cy'umubiri ni igice kirya icyo twita flesh, umubiri, physically umubiri. Aho icyo twita ubugingo ugomba kugira ubwenge. Hakabaho n'igice cy'umwuka. Ibyo bice byose ko ari bitatu bigomba guhinduka nibyo bintu mvuga. Ariko ndaza gutinda kuri kimwe cyane twebwe cyane tugira abanyafrika. Igice cyo guhinduka mucyo twita ubugingo, intellectual, mu mitekerereze no mu bwenge no kumva ugasobanukirwa. Tugira ikibazo kinini cyane cy'imitekerereze. Bona ko mutari mubizi. Ku cyumweru nigishije ijambo risobanura ngo kumva Imana warangiza ukizera Imana. Uzi ko hari abantu bari mu ikanisa batazabumva Imana. Ntibarumva Imana. Baza birirwa babwira Imana iko ntibarayitegera. Imana iyo usomye mu ijambo ry'igitabo cya Yoshua, Imana yabwiye Yoshua ubwayo yonyine iraza iramubwira ngo Yoshua we ngo umugaragu wanje Mose yagize gute. None ndakubwira amagambo abiri. Ijambo rya mbere nzobana nawe kuko nabanye nande. Ijambo rya kabiri nguhaye iki gitabo ngo uzagisome. Ngo numara kugisoma mutegere musomere ijambo ry'Imana neza. Iramubwira ngo uzicarute umedite. Uzosome mu Gifaransa, usome no mu Cyongereza. Ngo medite ngo day and night. Ngo uza iwacu kumedita bizita gute iwacu? Nugutekereza. Uzaritekereza iryo jambo kumanywa na nijoro. Bwana asiwe sana. Ugomba gufata umwanya wo gusenga. Warangiza gufata umwanya wo gusenga, ugafata umwanya wo gutekereza ku ijambo ry'Imana. Ugafunga Bibiliya, ugafunga indirimbo, ukava mu bashuti, ukagenda ukicara ahantu tusenge. Ukabaza Imana muri wowe, ukabaza umutima wawe n'Imana. Nikuhaye umbwira. Nambu utaragera kuri urwo rwego turaganira n'Imana. Abantu baze ngo kuganira n'Imana ngo nugusanga musinga akavuga ngo leboleta la redemane. Imana no gubesha gutyo ukamugenda ukama nguhanurira ibijanye n'irari ryanje. Kamvuge musinga nta wundi mvuze. Ishimana nambu ukeneye kuganira n'Imana. Hari umwanditsi wanditse aravuga ngo buri munsi ngo ugomba kuza ufata iminota 60. Ubwo niki ni saha ngo yo gutekereza ku Mana n'ijambo ryayo ngo no kumva icyo Imana ihaye kubwira. Utavuga, utaririmba, nta nicyo wayisaba. Ukagenda ukicara. Ubuzima bwawe buzahinduka. Uruganda rwa mbere ruhari ruzohindura ubuzima bwawe. Ntabwo ari akazi. Nta nubwo ari kanisa. Nta nubwo ari pasiteri wawe. Ni ibitekerezo zawe n'Imana kugira ngo uzahinduke. Bwana asiwe sana. Aravuga ngo mutange imibiri yanyu ngo ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Bwana asiwe sana. Ugomba kwitanga, ugatanga n'ibyawe, ugaha Imana igitambo gikwiriye. Imana yacu ukayikorera, ugahinduka, umubiri wawe ugahinduka byanyayo. Umubiri wawe ugagira gute? Ugahimbaza Imana. Bwana asiwe sana. Warangiza ugahinduka, ugakura mu mwuka. Reka mvuge gusa kuhinduka kubiri.
ijambo rya mbere ugomba guhinduka mu bukristo bwawe ugakura ukava mu bwana. Bazavuga ngo ni Paulo wanditse ijambo ryo mu Efeso ryo mu Heburayo rivuga ngo mu gice cya 6 rivuga gute ngo mukure rwose muve mu bya mbere bya Kristo mwigire hari imbere mube nk'abakura. Paulo yandikira abakorinto aravuga ngo muve mu bwana ngo mukure rwose. Petero ngo aje kwandika aravuga ngo mugahore kumera nk'impinja ngo zihora zinywa amata ngo ahubwo muzamuke mwere ku rwego kurya iki amagufwa. Bwana asiwe sana. Buri umukristo ahura n'ibigeragezo bitatu. Hari ibyo yitera, hari ibyo Satani amutera, hari n'ibyo n'Imana igira gute imutera. Ibya mbere byawe n'amafuti yawe atuma uhura n'ibigeragezo. Ibya kabiri ni Satani gutera kugira ngo ikugerageze. Irya gatatu iyo umaze kugera ahantu hanejeje Imana, Imana iravuga ngo se urankunda, urankunda namunkunda kora iki. Bwana asifiwe sana. Iyo wamaze guhinduka mu mutima ukamera nka Abrahamu, Bwana asifiwe sana. Reka mbasobanurire akantu. Ukumuza mureba tubamwe ibice byinshi by'abantu. Habaho abantu b'Imana, inka zose ziri hariya si izawe, harimo iyawe imwe cyangwa zibiri. Hari abantu b'Imana twamara kuba tugasangira twese n'abandi turi abantu b'Imana, tukava mu bantu b'Imana tukaba abana b'iki. Bibiri zivuga ngo abamwemeye bose ngo yabahaye ubushobozi bwo kwitwika abana b'iki. Abemeye Kristo nk'umwami n'umukiza abo nibo bana b'iki. Muri ba bana b'Imana takongera hakava mu inshuti z'iki zima. Hari abana b'Imana, abantu b'Imana, hakaba n'abana b'Imana, hakaba n'inshuti z'iki. Inshuti z'Imana muzi icyo zisobanura ibintu bibiri, ngo nizo zonyine zazibwira Imana icyo yokora, ngo kandi byarangiza ngo ndashima Imana izikora itagize gute itazibwira. Abana b'Imana bo baraho baregetse, ariko inshuti za ngo izizongorera kazibwira ngo operation naje muni. Biri zivuga ngo umunsi umwe ngo eja kurimbura Sodoma. Bwana asiwesha. Reka ko bajana muri theology gatoya. Hari mu mategeko icyo bita droit, hari ibyo bita ngo ni loi absolue. Loi absolue ni tegeko nshinga, ni tegeko rigira gute ridahinduka ridakogwaho, ni tegeko badasaba kuba ko riba mandate hataho amendment of this law, ni tegeko ridahinduka. Itegeko ry'Imana, Imana yivuze hello ritari bitegeko. Niyo mpamvu abantu benshi bano bakristo benshi bari bavuga ngo Imana iravuze njewe nza mbapinga nje. Imana ntizifa kuvuga yeah. Imana yivuze ni tegeko. Umuntu kubwira ngo Imana iravuze uzamushiraho question mark. Imana ntizivuga buri kanya. Bwana asiwe sana. Jewe ubwanje no kubwira inshuro Imana imvugishije ndazizi no ikubwira ngo naraha Imana ivugiye, naraha Imana ibwira iki, naraha Imana ibwira ibindi n'ibyishimo byanje n'Imana n'ibyifuzo nyihereza. Je nayo ni best friend twatugani n'umujama wanje nawe n'umujama mufite uko muza muganira, ariko iyo yonyine ikaguruka ikavuga ngo ndavuze rizari biki itegeko, rizari bitegeko. Imana yaravuze ngo iyo usomye mu gitabo cya Zaburi hazavuga ngo ijuru ni iry'Imana ngo ariko isi ni abandi ni abantu. Bwana asifiwe sana. Nta kintu nakim kitambaye umubiri gishobora cooperatinga ku isi umuntu atacemereye. N'Imana data wa twese rurema tumwavuga ngo amina, ntaco yokora umuntu atakirimo, kuko isi ni business y'abantu, ni place y'abantu. We are local people, he's not a local. Tubashifu kutimye bahano Imana hano oya yaravuze ngo hasi iwanje ni iwanyu ndahabahaye, muhategeke uko mugire gute mushaka, muhahingire mugire gute ibyo simbisobanura. Iravuga ngo haniki ni iwanyu. Arongera aravuga ngo icyo muzofunga ku isi nanjye nzagira gute nzagifunga, icyo muzofunga mu ijuru nanjye nzagira gute nzagifunga. Icyo ndiyo jambo ry'Imana ivuga. Umunsi habayeho inama yo kuza gucungura umwana w'umuntu, baravuze ngo hariya si iwacu
mushake negociation ba ambassadeur badushakira ukuntu twakora operation ku isi. Barakora operation ngo bazungu bavuga umu ambassadeur mwiza twobona ni umugore witwa Maria, niwe muntu utereteka, niwe muntu twumva, niwe twakorana nawe business, akatubera ambassadeur, tugakora operation ku isi tukayirangiza. Nuko ari yari iwabo, niwe wodufasha kugira ngo turangize iyi mission. Semeni amina. Yesu kugira ngo aze ku isi niyo mpamvu yitije umubiri w'umwana w'umuntu, nuko hano ni wabo w'abantu. Tumwavuga ngo amina. Niyo mpamvu hano mwisi ukiri mwisi, ukiri mu mubiri, ntabwo uri umufasha, nta nubwo uri umucakara. Hano uri umwami, hano uri igikoma ngoma, hano ni iwanyu. Icyo uzotegeka cyose n'ikimana izagira gute izakora, izaguha bingana nuko wagira gute wayisabye. Yaravuze ngo nimusaba muzagira gute muzoha, nimushaka muzagira gute, nimukomanga muzagira gute. None kura blaming kura tahindi ivana, uzabaho bingana nuko ushaka. Bwana siwe sana. Uzarya bingana na apeti yawe, uzotura bingana n'ubushake bwawe, uzaguka mu mutwe bingana n'uburiwe. Mwavuga ngo amina. Ikibazo dufite rero, dufite ikibazo cy'imitekerereze iri primitive, iri hasi. None ntiduhinduke rwose ngo tuba abantu bashitse bakomeye cyane. Niyo mpamvu narabyigishije iwacu rero, ndore ko mbabwira iwacu muri Amerika narabigishije abazungu hari amakanisa menshi atagitanga sadaka. Sadaka ni y'abanebwe. Ngo dutange sadaka ngo mushire indirimbo ya mbere ya kabiri ngo hagere ubwiriza ngo dukore fundraising. Oya, ibyo nibyo abantu batarumva Imana. Ibyo nibyo ababebe bataramenya gukora Imana mu butunzi bwabo. Pastor azahaguruka akavuga ngo dukeneye kubaka kino gikuta kirasaba ibihumbi 500 z'amadolari, muyatange. Imana ibaho umugisha kandi bagirire neza. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ahasigaye hari agaseke mushirimo amasheke, abandi mutange online. Data bagirire neza. Tagiseke bazana kiririya baba batanze binjira. Hari kanisa navuganye n'umupastor wabejo wundi, batangira gutanga isadaka ku wa mbere bakageza ku wa gatandatu barangije, bakaza gusenga baje kumva Imana. Ibi mubona twinginga abantu muri bakorera Imana nibyo abakristo bakiyabasukuma bakiyabaramizwa igishi cyagakiza. Niyo mpamvu babwira ngo tuje mwivuga butumwa ngo itikira vahe, gurisha icyo gitenge cya super ufite urebe ko kitava mutiki. Numara ufite ibitenge 20 n'ikindi wawe ushaka cya gatandatu nurangiza ngo tike mushire ngo tike yivuga butumwa yabuze. Oya, uracyari mutoya. Muhinduke mu mitekerereze mwumva Imana. Nushobora kumva Imana, ibintu byose ku isi ni bito. Turumva Imana. Oya, impamvu muzamubona turira twiganyira ubuzima buragoye barabara tukavuga nti turumva Imana. None yatuzanye hano kumpanuka, turiho gusa by accident. Oya, turiho mu bushake bwayo, turiho mu mugambi wayo. Kandi yaravuze ngo erega imigambi mbafitiye ni myiza si mibi. None Imana nafite imigambi myiza, kwa nini ndahangayika kubereka? Icyo njewe nuko ngomba gukora plan. Icyo nshaka kuba cyo nshaka gukora azembe bwira Imana, mwambie Yesu anaweza yote. Bwana asiwe sana. Icyo nicyo kintu kigaragaza abantu bakiri bato batarasobanukirwa, batarahinduka mu mitekerereze. N'abantu bamenye Imana, bumva Imana, ariko ntibarahinduka mu buryo mu mitekerereze yo kumenya Imana. Mwavuga ngo amina. Kandi babwirega amakuru mashya. Ntugire ngo kumva Imana no kugira imyaka myinshi mu ikanisa. Oya. Cyangwa no gusoma Bibiliya ukayivana aha, ukayihurutsa, ukayisura mu bwa gatandatu. Oya. Nukugira amahirwe. Pawulo yandikiye Abafilipi arababwira ngo ndabasabira data wa twese ngo Imana data wo mu ijuru ngo ibahe mwuka w'ubwenge ngo wo gusobanukirwa ubwiru bw'Imana bwose, mwuka wo guhishurirwa ubwenge bw'Imana kugira ngo muyimenye rwose, musobanukirwe Imana twamenye. Bwana asiwe sana. Uzugira umwanya wo gutekereza ku Mana, uhicara nta yindi business. Maze gusobanukirwa ijambo nje, maze kubyumva
nabaga hano ubuzima bungoye cyane, ndavuga ngo ubu buzima ndimo sibwo Imana yandemeye. Oya, ntabwo ariko namba aribwo Imana nakurikiye siyo. Ariko ibyo somye ijambo ryayo namara nkabaza umutima nama wanje izimwe, I'm missing something, hari ikintu mbura. Niki nigira inama yo gutekereza ni gute nubuhe njewe style y'ubuzima nkeneye kubamo ntiyi. What a lifestyle nshaka ni none ntiyavuze ngo musabe muzagira gute. Ngiye gusaba lifestyle yaje ya Musinga uko nzobaho nuko ndavuga ngo se nzoza ndarahe, nzoza ngenda gute, nzoza ngenda muzihe modoka, nzobaho gute, nihe gute noba, ni gute noza ntekereza. Ndavuga ngo no, aha rero niho ntuye, ariko si yo level yaje. Ubwo uko bizabigenda none nutiha level ninde uzaguha level? N'Imana izamara marayika zawe kukubwira ngo wowe ukwiriye ibi ngibi. Oya, ndahishurirwa ndavuga ngiye gutekereza nshaka Imana. Muzi uko byagenze. Iyo nashaka gutegera kuvuga ngo ntekereze, najaga muri Hilton, nkaja muri Marriott, nkaja muri Salova Hotel, nkicara kavuga ngo Mana naje gutekereze, kuko ndumva hariya narinde hari ingurube zarako zicaye hepfo zanje zikaza kuriza, hari n'abamungiki barako basakuza. None naje ngutekerezeho Mana, kandi nimara umbwira ubuzima jewe nzaba. Timwavuga ngo amena, wumve cyane ndeke yaho ngo buce. Ndavuga ati igihe kizogera nimbibwira abantu bapinge ababene data gutya abafarisayo mpambona hirya no hino. Ndaza hano umuntu wa mbere najanye ni Mutangana, Pastor Mutangana, ndamwira kuva none iyi Grace ko tutarayitangira, tuzotangira kanisa yitwa Grace, niwe secretary wanje, ngwino uje kwandika. Ndandika iki? Pasa agashati kawe tuje ahantu baduterera isariyuti. Nta mu general uzugenda ahantu batari abantu batera isariyuti. Tugenda tukagenda tukirirwa twicaye, bakaza ngo murafatiki, tukababwira ngo muwe murinze mukanya gato turababwira. Baje kugaruka bagasanga twagiye. Nose tafaraga twari dufite, ariko twako dutekereza Imana gusatugire neza. Timwa iyo Mana yacu abashimeshi. Nabugize ngo ndabeshe 2008 na 9 aho ngaho, bano basore bose twabanyano narabajaye bagwizihirwa ejo bundi baramusenge ku Pastor muri Canada Gasinga ndagiri waracaba hano, twarajanye na Pastor Joseph. Ibyo twanditse na Joseph ico gihe n'ubu nyine ndabigira muri chambre yanje, agenda ya bleu ndayifite ku musego w'igitanda cyacu ukabati. N'ubu nibyo twatugendera mu bunyine. Igitabo cy'Imigani igice cya 16 umurongo wa mbere haravuga ngo imigambo umuntu yigira niwe nyirayo, ngo ari igisubizo cy'ururimi bwe kiva hehe? Ku Mana. Ku 9 akavuga ngo umuntu atekereza urugenzi rwe, ngo Imana ikayobora intambwe ze. Kuzutekereza iki? Uzubwira umwanya wo guhinduka mu bitekerezo, ngo utekereze Imana. Bwana siwe sana ibyo utagezeho ubipakire mu bana bawe, mu next generation. Timwavuga ngo amena. Umuntu wahindutse mu bitekerezo hari ikindi kintu kiza kimuranga. Nishaka kuvuga recho ndangirizaho. Umuntu wahindutse mu bitekerezo ikintu cyambere kimuranga na amahoro nukunyugwa, aranyugwa agira amahoro. Abantu batahindutse mu bitekerezo nibo bakristo dufite, ariko niba trouble maker mu machachi. Trouble maker nabivuga gute? N'abantu bari mu matorero ariko birirwa bazana ibibazo, barashaka imyanya, barashaka intebe z'imbere, barashaka bla bla, barashaka ibi nibi. Kurashaka iki? Namba warahindutse Imana data yongiyo yaraguhondaguye. Ceceka, nyenyekea, Mungu afanye nini? Akuinue. Iyo wahindutse uzuca bugufi ugaceceka, ikintu kiranga umuntu utarahinduka cyambere ni arrogant. Arrogant niki? Kwishira hejuru. Icyakabiri kiranga umuntu utarahindutse no kurakara. Munama akamahinduka gatare mu ndama y'urusengero. Shitani genda n'amaguru akamaza yatukuye amaso mu ikanisa. Yesu Kristo. Jesus. Jewe mbana n'abantu mu nama, ndi bishop. Ngiye kumara imyaka igera ku 15.
nubuhamya abo tuba tubana mu manama barabizi. Maze gukizwa ikintu cyambere nasengeye nabwiye Imana ngo unyigishe unkuremo ikintu bita kurakara. Nubwo wonkora mujisho narakijije kwa amanseka wandutse namara gusa kamenya uko nguparika kagenda. Narakijijwe umutwe wanje urahinduka nshisa ahantu bakavuga ngo Mashamba niwe uyoboye iri kanisa, jewe ndi umukristo. Nuko ndakora icyo uvuze hano, nta kintu nokora ahangaha nukubanza ngahamagara revera tukaganira akanyemerera. Aha ni mu bwatsi bwe, niwe boss, niwe boss. Abantu bo umwarimu waje yarabwiye muzi ijambo bita stupid. Stupid ni injiji cyangwa rirenze kuba injiji, igicucu, umuswa. Yarambwiye ngo umuswa ngo ni umuntu udafite amafaranga mu mufuka, ngo ndagira ubwenge mu mutwe, ngo ariko yamara akabyimza ibitugu ngo akirata. You are empty in your mind, you are empty in your pocket, but you are proud, my friend. Kurirata nta gafaranga ufite, nta diploma ugira n'akasiyene cyangwa ko guteka n'amandaza, waje umutwe wawe uzamuye ngo urakomeye. Hakomeye indi umuhanga. Hari ibintu bibiri by'abanyembaraga, n'abantu baca bugufi bishobora abanyembaraga, n'abantu bababarira. Iyo ni imico y'abantu b'abanyembaraga. Ta umuntu wese ni ibintu gusa bigaragara ibintu bibiri by'abanyembaraga n'abanyabwenge. N'abantu bazi guca bugufi, n'abantu bazi kubabarira. Ibyo ni ibintu bikora abanyembaraga. Nta munyandege ngewe ubikora, nta muntu umuswa ubikora. Namba warahindutse rwose. Hello, haleluya. Namba warahindutse rwose ugahinduka mu mitekerereze, ukamenya Imana, uzikuremo uburakari, nurangiza wige kunyugwa no guca bugufi, ureka abandi bakomere. Bwana zimwe sana. Mureke mbabwire ibanga ry'Imana. Yesu yaravuze ngo mukuru muri mwe azabende, mukuru muri mwe azaba umugaragu w'abandi. Ko nandika maze kwandika ibitabo 7, kandi ibyo bitabo 7 usibye ibindi nsoma by'abandi n'ibyo nkurikira online n'ibindi, ndicara nje nyine nkabyandika. Ko nandika igitabo cya 8 cyitwa ngo ni servantship, cyangwa se servant in the leadership, kuba umuyobozi w'umukozi. Iri jambo bita leader, umuyobozi, ntabwo ari Imana ntigeze rivuga mu kanwa kayo. Imana yavuze amagambo 2. Imana yavuze umukozi cyangwa ivuga servant, irongera ivuga umwungeri ari we shepherd. Igihe cyose udashoboye gukorera abantu ntabwo uri umuyobozi wabo. Niyo mpamvu Afrika dufite ubutunzi ariko twaba bakene. Dufite abantu bari kuba abagaragu bahinduka. Umugabo we yaravuze mu Rwanda hari umugani bace ngo abajura bivanze n'irondo, ibisambo byivanze n'irondo. Ikibazo cyabaye ibisambo byivanze n'irondo, aba ari byo bituyobora, bifite indasa, bitari abayobozi bihinduka abayobozi, bitari abungeri bibabungeri, bitari abakozi ari byo bihinduka abakozi. Icyo gihe nta mpinduka izabaho, kuko nta muntu mufite imbere yanyu, mufite umujura uyoboye igihugu. Ariko umunsi Imana izagira amahirwe ikabaha umwungeri cyangwa se umukozi, uwo munsi igihugu cyo hinduka. Mureke mbabaze, usibye Satani, ni gute boguhereza biliyoni 16 cyangwa apana miliyoni, biliyoni z'amadolari 16 bagura ngo bubakire abaturage umuhanda, umwaho ugashira wabuza amazi? Uwo muntu n'umuyobozi? Ni ukuvuga ngo they are leading, but they are not a leader. They are not serving. They are leading. Bari hariya gusa ngo mudukurikire tugume turye twuzuza inda. Imana irashaka abantu bahindutse rwose, bafite n'umutima musha, bafite no gukorera abandi, bashobore kuyobora abandi. Ntimwavuga ngo amena? Imana irashaka ngo duhinduke rwose. Hari ikintu kigoye cyane. Abongereza bavuga ngo to be in good position as your right person. Kuba right person in good position. Igihe cyose ngo bibararema nko mu myaka 100. Kuvuga ngo habone ku muntu ukwiriye aje mu mwanya, iyo mugize amahirwe mukabona umuntu ukwiriye
akaja mu mwanya akwiri uko hari igihe muza musanga pasiteri uyoboye atari ukwiriye kuyobora ariko rero wahabwa amahirwe yo kuyobora, icyo gihe murasitaragoringa, ifaranga zizabura, ibibazo bibe lelelele kerere nizi ibibazo kenshi musanga zatewe n'umuyobozi. Nose urambwira abaturage bose b'Abanyafurika tibazi gutanga amatagisi, tituzi gutanga amatagisi kandi tuyatanga. Nose kuki ibihugu za Afrika, ejo bundi nari muri Guinea Bissau kaceceke, hari uwambwiye ngo ntukavuge imodoka mbura ku kibuga mbura tagisi banjanyemo yari ifite umusumari yo kwa Mubuto yo kwa Mubuto, imisuma n'imbaho ndagira zimwe bazi kuyi muri Kongo, imbaho benzi yo muri 87 yakozwe muri 80 niyo nagenze nahamaga ta uba taki Jesus Christ. Igihugu gitanga amatagisi bivuze gute? Wari wabona gute ukamubona ikintu kirashaje gute, uruka kibuga gute ukamubona umusazira w'igihugu ngihuza ishaje? Ni kibazo. Imana irashaka ko duhinduka, niturangiza dukora ibintu byiza aruko twahindutse mu bitekerezo. Tumwavuga ngo amena. Igihe cyose iyo mugize amahirwe ukaba mu mwanya mwiza, ugomba kugerageza gukora ibikwiriye muri wa mwanya Imana yaguhaye. Uko niko guhinduka nyakuri. Abo turi mu mukomere Imana yacu amashimeshi. Hari abantu batahindutse. Hari ijambo Mandela yavuze. Mandela baramubajije ngo kubera iki utegetse manda imwe none ugiye gutanga igihugu. Arababwira ngo ahilo ngo he die in a crowd of glory. Aravuga ngo intwari ngo izipfa ngo muri crowd of glory, cyangwa se mu cyubahiro cyuzuye cyinshi cy'ubwiza, ngo igihe abandi bahabarwanira ibyo yaharaniye ngo akabibaha. Ubishe ngo igihe abandi bahabarwanira ibintu bunyine tuza abandi ntibagwanira umupasiteri bagira gute, wowe uzacece ubabwire ngo nimuyobore ndabayoboka kandi babere umuyoboke mwiza. Icyo dushinzwe ni ukunezeza Imana, icyo dushinzwe ni uguhinduka tugashimwa n'Imana. Niyo mpamvu biratubwiye ngo dutambe imibiri yacu ngo bitambe ubuzima bwera kandi bishimwa n'iki? N'Imana. Ese ko turanezeza Imana? Bwana siwe sana. Nawe no kavuga kagukwaza abantu simbisi. Maze imyaka 17 n'uwa 17 dutanga ikanisa rya Grace, kandi hari igihe tugira gukimana kadukubitiramo tukabona nk'amafaranga y'imishahara yo kumpemba. Maze kubona inshuro zibiri imishahara imyaka 3. Ngafata umushahara nkabwira abapasiteri baduhaye umushahara nimumenya aho uje mugabure. Ugomba gukizwa ugakizwa no ku mafaranga, ugomba guhinduka ugahinduka no ku mafaranga. Ugomba guhinduka ugahinduka mu buryo bwose, ukagerageza Bibiliya ivuga ngo mwifuze kubana n'abandi bantu bose iki amahoro. Ukubuza muri ibibazo byinshi twagize n'inzara, bamwe bari abandi ntibagira gute, abandi bakamatora imbunda. Nizo kibazo nuko bimeze. Ukoze ko kuri ko bararya bakatwima ugira ngo iwacu turi bukugwana kubera iki? Sa amashanyarazi twabuze. Iyo gisegeta duha amashanyarazi n'umuhanda tuba tuhatumugwanya. Ubu nyine akaduha amahoro akadushira gute umuhanda, agakubita umuhanda kaziba, ni Bukavu ukarenga neza mu Gitumba, yarangiza akamakubita itara kurindi akari uzari n'inka zikazota amashanyarazi. Tuba turirimba ni here kubona bandugu nje ya Kisegeti n'Imana. Nta kibazo dufite nyina. Ariko atwimya amahoro, atwimye ku ifaranga z'igihugu tuha dutangaho natwe turebaho. Ndakurahiye kumva zarya tuko turi hanze twese tuzosubirayo. Imyaka 100 izoshira tugigeretse gutya neza kuzageza amahoro tuyabonye natwe. Nushika indege nje nzakomeza, ninzishika umuhungu wanje akomeza ko ndamufite ndimukumubwira amakuru ya Gisege. Ndakurahiye iyo mugize amahirwe mukabona abayobozi beza, mukabana amahoro neza, amahoro azaba nta kindi kibazo gihari.
dufite abantu batahindutse batanatekereza. Mureke babwira aka kantu kandi Bwana asiwe. Ubu hari abantu sinzi namba nakoresha ijambo abarevolutionnaire, abantu bashaka impinduka mu mitwe, banabona bakabona what people are doing wrong. Turuzi abantu benshi baza bavuga ngo Musinga ngo ibizazavuga ngo Perezida Kagame azamuhemba ngazagira gute. Sinza mvuga ibintu nabyuse mu gitondo ndavuga ibi ni ibintu maranye imyaka 20 kuko je nabibayemo. Nabonye buryo bajya murenge babayeho neza, mbona uburyo babayeho nabi, mbona uburyo ibyo bakorerwa mu Rwanda, mbona amakuru bavuga hirya no hino, ndavuga ngo ibi bintu ibi no, that's not right. Kandi impamvu tiwobinkuramo nubwo wozana gatiyusha na katipira ukaza kunca hejuru, norega gatuzu kanca hejuru ariko ngakomeza kubodiwe sinohinduka. Kuko impamvu ga tiwabinyigishije nibyo nabonye n'amaso yanje. Kandi nzi icyo bimaze, nzi n'icyo bisobanura, kuko nabonye amafuti, mbona n'ibyiza bihaye bikorwa, mbona n'icyakogwa gikwiriye ndakizi. Ni gute ibintu byoba by'amafuti muri abantu b'abagabo ukareba amafuti, umuntu agakora amafuti mukama muceceka tugaceceka kuzogeza ryari? Tugomba kuvuga ngo iki ni kibi, iki ni cyiza. Namba twarahindutse ukavuga nabari umugati mama wamperezaga bye uwunyime aronkubwire ukuri. Muhando yaririmbye ngo tenda wema enda zako, ndakubwira uhinduke cyangwa ure guhinduka numara ufatiye ibumoso naje ufatiye iburyo. Imana nitugirira neza tuzohura muri beura, nitudahurirayo uzimenye naje nzagira gute nzimenye. Ariko tugomba kuvuga ukuri. Musi mwe twari Burundi, abaririmbyi muri yuza baririmba indirimbo ngo nzavuga ukuri ungundanganya ndavuga ukuri unyanganya. Nani cyanye na muzehe mukuru wanje waruhumbye aramirukana nani ngo musi ukarabaye ukivuka cyonke mu kanisa ngo birakize. Tugomba kuvuga ukuri nk'abantu bahindutse bafite imitekerereze misha. Reka nangirize kuri iri jambo. Muzabona abazungu barakijijwe bakizwa no mu bitekerezo. Uzuhura n'umuntu wamuramutse hi how are you doing, can you help me, mfasha, ukamubaza ngo se ngufashe muri Amerika aho idolari arirya nawe wewe byagenze gute? Kamagura ngo naribye baramfata. Tuyazabesha naribye baramfata baramfunga none bamfungiye ibyangombwa sinokora ndi mayibo. Tibaza babesha barakijijwe mu mutwe kuwugira ikintu cy'ikinyoma batakigira. N'umupagani wabo tazabesha. Tugomba gukizwa tugahinduka ibyaremwe bisha. Imana tuganze kandi tugirire neza. Mana